Selamu alaikum. Anter ibn Shaddad bio je istaknuti pjesnik u predislamskom periodu. Pored toga bio je najjači i najhrabriji član svoga plemena. I cijelo njegovo pleme se oslanjalo na njega onda kada ih napadne neko drugo pleme. I ako je on tu, sigurni su bili da ih niko neće porobiti zbog njegove snage, hrabrosti, spretnosti i tako dalje. Međutim, jedne prilike na njega se zaleti jedan bik, pa on pobjegne od tog bika. Ljudi kada su to vidjeli kažu mu, zar da bježiš od jednog bika, a ti si Antare? Kaže Antare ibn Shaddad, ne zna bik da sam ja Antare. Ne zna bik da sam ja Antara. Ovim riječima on nas uči da ne znaju razni bikovi tvoju vrijednost. I zato kada bik naiđe, skloni se od bika i nemoj njemu pokazivati niti svoje mišiće, niti svoje obrazovanje, niti inteligenciju. Pusti bika da prođe, a onda se vrati.